Manipud iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot mi kada kayo, ti maudi apaset, ti makalawas apakasaritaan anapauluan. Rabak ni Ayat. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. Saan kang agdanag? Regularak matlaang umay. Nulakit dita si daglaang ti destinog. Saan mo kanipay nga amo na sa dino ti destinom? Saan pa'y? Ibagak tulat takeng ka. Saan ko nga mo? Kasla day tuyan ti maudi pa nagkita ta. Anya, saan ka kumangag panunot iti kasta? Amok, bimaaw pa yan ti panagayat mo kanyak. Saan na nakas idi? Nagbidot ka. Isumat laeng, nga oray saan ta amaadaan iti anak. Anyati ko na, Major, Bilmer anak. Saan ko na panunutan ti panang saldam iti dagak? Wan amang. Dakailatan ken Rosenda. Angam, dakilakan ti dati na itad mo kanyak. Tulong kun kada kayo dayjay. Kinagpay ken Rosenda. Nay, apay akasla patpatawidam mutten ni Rosenda. Gayon saan kang naagsubli? Saan nga iti dayta amang? May saka soldado. May destino iti sa baliman ng lugar. Saan tayo nga mo? No anya tigasat ko. Anya? Kasta na ibaga na kanyak sakbaya pimanaw. Wan amang. Kasla nagpakadan ni Vilmer iti kasta nga inaramid na. Depende anya matimbaga na ken ka. Kuna na mata regular lata ti panagawid na. Basta saan lakit ning adayo ti pakay destinuan na. Anyang harod ngay. Siguro, nauman, tadi kay matlaangan maparaburan iti anak. Apay nga minakas jay. No nagpakita kayo kuma iti doktor, dinamuan nga sino tata diferensya na. Nagamakak. Ano siya teda diferensya na kat panawan na. Ngamuray na amuan nga adda diferensyam, amangan nung panawan na kamutlaang. Anya? Amangan nung sumapul matlaang iti sa bali, tapno doktalin na no isot addat diferensya na wino saan. Carla? Awan day jayan, saan na ka nasubyan? Inam abulanin ko na asana nagpakpakita. Wan ante. Ti husto ti bagakin kay day. Asaga na am day tingal daw. Tano saan mula ta maipayan, no saan kayo madani ti anak. Ang mga no panawan na ka, katagsapul iti sa bali, ang makaipaay kan ko na. Awan maramidak ante. Lalaki day jay. Ket mabalin na lata ti sumapol iti sabali manen, iti pa kaedistinwan na. No kasta ti aramidan na, awan maaramidak ante.
Sa bagay, sikat ti legal nga asawa na. No, ada mapasabakan ko na, sikat ti bangalay ti benepisyo na. Imayak lang agpakada Rosinda. Kasana singadagayam ni Cornela. Kaya nagbalin na komandar ko. May akarak mo ni Destino. Katsan ko nga mo, no akikita tayong tupay. Agyamanak. Ngam, talaga ka di asaan mo nga mo no sa dino tinakay Destinuan ni Belmer? Saan? Saan kumuta dinamdamag ni Campo? Kanawan mo timbagbaga na kada kami. Ada siguro sa bali na biro ka na kasukat ko. Nasurukan ang makatawan na dinagpakpakita kanyak. Di naman la ipaka mo. Nga uray surat la kumahan. Wan nga rod. Nang lipat na namin pinsan. Awan maramitak. Saan kumot ngamin anay paaikan ko na tikalkalikaguman na nga anak. Saan nyo matngam mo? Na sino talaga kada kahit at na diferensya na. Iso di mo babalawan ti bagim. Kan ore man san kay kumaan at dani ti anak. San ka umdas day ta rason. Tapno nan anay at talikodan na ka. Girl, I need you. I need your love. Anyat ko nam, Rosenda. Sumurot ka kanya kay syudad at sumapol ka iti pagtrabahuan. Juan Carla, agpakada kan amang ko. No dituyak lang, awan na sayata banagag. Kan saanan ang makatalon kan makamula ni amang ko. Sige ha. Kat makipagpakasi ako makan ka. Anya day jay. Makidagusak ko mapailaang iti dagus mo. Aging ka iti sana ka makastrak. Sige. Sana bale, magtadak iti share ko iti abang. Saan mo apang panunutan day ta? Tinapat kat makastrak ka. Isardang yu kumanti pa naging inom yu amang. No baka panawag, awan mangkita kada kayo. Ay, di nakpakadanaga, nanak ko. Si kakit di ate agan-an na ijay. Wan amang, sandak matapakadanagan. O, nailakit di nga minan tigas-gasat mo anak ki asawa. Saan tayo na panunutan day ta amang? Adanay tuding agasat tunggal tao. Anyaman tigasat tayo. Awatan tayo kumaasipupuso. Ito na ang araw natin. Oh, anya nga ita, di pimod no amin na nasaok ide, manaong. May papan iti dadya soldadaw. Awan mo't parikot, tain kasar na mo't ni Rosenda. Ngam pinanawan na may. Wen, nga madamot imbati na kan Rosenda. Inisubli na pa'y kanyak tidagak asinaldaan na. Kasta ka de. Wen, para kano kan Rosenda. No kasta talaga adin ang subyan ta pinatawidan na ni Rosinda. Siguro. Ay, sa bagay, saan lang ani Rosinda tinakapasama akan ti kasta. Adumot lata dagiti aga asawa nga agsisina ay tinagduduma agapaw. Nasayaat nga rod no nakastrag kamot lang iti trabaho.
may sa akahera iti may sa restaurant. Pangrugrugyak. Sige. Adda na sa pula ka pagboardingan iti asidag. Iso nga umakarak. Okay lang. Siyempre, rabiin ti closing time Narigat no adayo ti pagawidak. Awan parikot, Rosenda. Kat agyamanak iti anos mo Anya kalakit din. Kastalaan ti biyag. Agtitinulong, agbibinatang, agsisinarana iti tiyempo trigat. Saan kunta malipatan ti kinasayat mo kanyak? Saan na bale? Sarungkaran kanto dito'y nulakit di adda bakantek. Wen, oray sakton ti sumarong ka rin jay. Ilibre naglakit di itis na. Sure. Day talaga yam. Awan parikot. Si kamot gaya man ti manager da ito'y pagpapaaya ma restaurant. Wen, intalag kanyak ni Rudy. Rudy, kunam? Wen, Aguray ka. Saan ay ang adan edad akin kuko iti da ito'y a restaurant? Wen. Inauna kanyak iti 5 tawen. Katkatay ti asawa na. Makatawan lang no next month. Kasta ka di? Wen, amom ka di. Kaya't nakano kasukat ti asawa na. Anya? Agdan na kami kanon kasag-asawa. Wow! Una yan, narabak ni Ayat. Talon na taon na din nagpakpakita kanyak ni Vilmer. Amuklatan. Pinanawan akon. Nalabit. Ada pa yan kasukat ko. Kat, okay lang ang makiden na iti ko ng abalo. Wen, uray kat saan pa'y matalakay ni Rudy. Tanasurok lang a 40 na. Kan adot negosyo na. Sa bagay, biag mumutkit di da ito'y Kan amo na ti pakasaritaan ti biyag ko. Manmano kami nga agkita, Uncle. Ay, kasta ka day. Atoy, adapaw it na akwartayo. Ay, kinagsaya atay na. Anda maigatang iti sidaan. Ngam saan nyo kanon nga igat-gatang iti arak. Ay, manmano akon nga ginom, Carla, balasang ko. Nasaya ata, Uncle. Isunto ti ibagak. Ang mga umay na kanto alaan ang makipagyan kayo kadakwada nga agasawa. Agasawa ko nam. Wan, Uncle. Dan kadandan na ni Rosenda. Tangay tinalikodanan anaming pinsan ni Vilmer. Kunak no saan tayo nakikita kung makapagkakadwasan? Apay kit din na saan, Sarge. Kinid daw kong arod ijay kampo. Nga umay ka dito'y ayan ko. Kat pinatgandamat. Agyamanak, Colonel. Kaya't ko agkadwata aging gay ti panagretirok. Anya? Ag-retire kayon, sir? Agaplikara iti optional retirement. Tapno madin akti pamilyak, Sarge. Kaya't yu asawan, sir. At sa bali a pamilya yu. Wan, Sarge. Kat adan anak mi ken Sharon. Day talaang tasan kami ang makapagkasar.
Tanagkasar kami ken Rosenda. Kasta ka di. Kaya't naasawan, saan da kayo tada diferensya na? Iso asan kayo anaddan iti anak ken Rosenda? Masaya ang anak ken Rosenda. Hangam, saan kami mat anaaddan iti anak? Dahita nga rin ti parikot. Iso nga ita, nalawag, ani Rosenda ti adda diferensya na. Girl, I need you. I need your love. Diyos ko, nagsakit ang tirusok ko. Ang nga tatinakan ko na ikontray ha. Apay ang bigbigat na kastoy ti marikrik na. Rusukin na. Sa kasla, maulaw ha. Aglaladota ka tsak mawawatan. Agpakuyog agtumantit di kanya Rudy. Masapol nga agpa-check up hag. Ang mga nonya matkit tinda ito eh. Anya ti kinunam, Rosenda? Aginaw ka? Juan, Kaya't nasawan. Saan asikat ada diferensya na kada kayo kini Bilmer? Juan, Isu payla ti kunaket. No iti payla kuma nagpakita kayo iti doktor. siguro talaga kastoy ti pagtungpalan mi adwa Carla. Saan ada kami ti kunada forever? Sa bagay ang mala. Okay lang tadaytan. Nasimpot man ni Rudy. Pudnot ako nam. Sobra ti dong muna. Kat di nakpayan paggarawan numabalin. Tamangan no anya kano ti mapasamak iti inawa. Aguray ka. Awan ka dit anak da iti daydi asawa na. Adda ka no maysa. Ngam adda na asawa na. Babae ti anak na iti umunang asawa na. Maku na anagasat kapayla ang Rosenda. Iti baet tirabak ni Ayat iti nagbaetan nyo ken Bilmer. Ay, agyaman ak. Kunak no saan ko na makita pa iti apo ko. Ala ni Amang. Ay, mabalin ka deti agkid daw, anak ko. Anya day ta Amang. Tangay lalaki ti anak yu ken Rude. Mabalin ka di nga. Ipasuro cho tinagan ko ken kuana. Romulo. Anya? Ay, naimbag man ta nasarakan mo iti pagdagdago sam Carla. Apay ka di, ante. Adda ngamin mang sapsapol kada manong ni Rosenda. Sino? Ni Bilmer. Anya? Sublian na ni Rosenda. Kasano da ito yan, ante? Adan asawa, kinalibin ni Rosenda, katadapayan anak da. Naibagak ken Bilmer dayta. Kat naibaga naman kanyak nga uray iso kat adamot dun sa balya pamilya na. Ken adda pa yan dua nga anak da. Anya? Wen kano. Kat no makasarita ko man ni Rosenda. Ibagak tibilin ni Bilmer. Kaya't nangagsarita da na saya at awan sinakit tinakam kadakwada. Iba gamit ti asawa, ano palubusan na ka, agsasarita kayo. Uwan
Ibagak ka ni Rudy no anyat ko na anti. Katap na awad parikot. Kadwa mamakisango kada Bilmer kan ti asawa na. Anya, nangasawa iti sabali? Nangidin na, kat adan ang anak da. Dayta ti rason asaanan na nagpakpakita kanya. Ay, siguro. No kasta, agpada kami nga awan diferensya na. No di ka talaga aday kam na adtaan iti anak. Ay, nasaya at laon ay no kasta anak ko. Tapno awan pampanunutin nyo ngagpagpada. Wan matkit diya, amang. Agsina kayo, awan sakit tinakam titunggal may sakada kayo. Wan tatang, kat numabalin. Ipag namin ton tiligal a panagsinami. Tapno makapagkasar kami ka ni Rudy. Kan kastamat kada Bilmer kan ti kadandan na ita. Pagyamanag launay, tiyan nugot yu, nagsasarita tayo, Rosenda. Wan, tamok nga wanda ka sa gandat yu. Awan, kahit ko lang ti agkid daw iti pamakawan, tatinalikodan ka. Gapo lang iti saan amaadaan ta iti anak. Maawatak, Bilmer. Naaklon kon ti amin. Kat pakawanan na kumamat, no saan ka nauray. Kat nakasara kakmat iti sabali manan amang ipatag kanyak. Ama kaawat iti kasasaad ko. Ama balin asaan ko amay paayan iti anak akaskan ka. Kasi tinakunat. Imaya, dadakid dawag apaborking ka. Kas legal ng asawak. Anya dayta. No kidawam ti panagsinat a legal. Sige. Sumaruno dayta. Ada kang runaan. Ibagaking ka. Nangalaak iti early retirement ko. Nagretiro ako. Kahit ko ama din antipamilyak. Ita? Adda maalak a 5 milyon a pesos. Ket saan ko ang maklim, no awan ka. Kasta ka di. Para man lang iti pamilya ta. Ited ko king ka ti 2 milyon. Para mo't kanyak, kan anak mi kensyaron ti 3 milyon. Saan ka ngagdanag? Ikan ka iti panawan mo amang panunod, iti jayjayak. Ket sapay la kuma, tan nugutam. Tapno awanan ti ado aparikot. Kanday to'y matanti maudi a panagkita ta. Sige. Umanugot hag. Katkas itinakunam itay. Awan ko matisin nakit tinagam. Kan agbalin talat ta ko mga gayam. Agiyaman na, Rosenda. Saan ko aninamnama daytoy? Arabak ni Ayat. Apay akas to'y tinaramin na kanyak, mama. Impay ko ken ko anat yawan kasping na nga ayat. Ngam saan tinsubad na. Saan arumbang asangi tantikas jay akita ti lalaki wano tao anak. Awan sirbi na. Huwan, mama. Ngam nasakit para kanyak. Mano atawan nga kayan ayat kami kini Ryan. Anya nga rod ti mabalin. Agyaman kakit di ata nasapsapaan amuam ti ugali kan aramid na. Mama. Kasanon no agasawa kayon ton. Kalpasan na kasta ti aramidan na kan ka. Uwan matkit tiya. Masapul nga awatam ti amin, anak.
Kasta talaga. Saan aragsakla ang ti kay papanan ni Ayat? Kakibkibin na matla ang tiliday. Sana balik ko mano saan ko agayam tinangisukatan na kanyak. Dikit di matgayam mo Amo na lang aruda na kaayan ayat mo, tinutupan na pailaan. Diyak mo kini Trixie. Ngamidi pailaan. Nadlaw ko nga da pa naggusto na kini Ryan. Ala, kas itinakunak. Agyaman ka tanasapaan na amuam ti ugali kan aramid ni Ryan. Ita, tasaan kayo pa'y nga agasawa. Mama. Addan tulat ta masarakam nga adda amay kari ngam ni Ryan. Anya nga rin ti planong ita. Kaya't ko ti makaililiwag. Babaan iti anya. Awate kong ti singasing na pastora siyak ti ipatulod a representative ti church tayong hag-mission na Indonesia. Maigturam nga ta, ti homesick mo. Igarigatak. Kaya't ko mamimpinsan na may wagsak ko tinakapay ang ti relasyon kin Ryan. Mas takawak mo titiday at tao Kinuray ni Trixie. Ngam ala. Ikararan mo, anaragsakdan to adwa. Wen, amo, may liwliwag kong tumatlaan. Gusto ti kinunam. Saan matlaan nga ni Ryan ti lalaki ti tirabaw ti dakan? Isumat. Kad saan ko nga mo? Kaslan na upay akon. Damag kumat. Asikat ipatulod ti church tayo amapan iti Indonesia, Kristala. Kasati ko na ni Pastora. Nagasat ka Napintas sa chance kan opportunity, Jake. Namdak ka na sakripisyo. Pudno dayta. Paano kaya missionary? Awan sweltok. Living allowance lang, kasko na ni Pastora. Dayta laang Agi katak pa nga iti trabaho dito kas teacher. Mabalin mo mat. Adi awatan. Naawat kon. Iso may process kon dagiti papeles ko. Gamin, oras na nakasaganan, anytime. Mabalin kon timapan. Tada ka no nakasagana a visa. Kasta ka di. Wan. Mapanawan nakgayam. Anya ang mapanawan na ibagbagam. Amumat. Saan ka di? I'm sorry, Jake. Ngamin bilang akas may sana pataga kaya. Wano, kapsat. More than that, tirik nakparakin ka. Sorry talaga. Nasaysayat no ibaw imon iti sa bali data. Saan ko ang maikari? Ngamtim ako nak. Sa anak nga agsardeng agunoy kin ka. Adakan ka data. Ngam dinak to ko mababalawan na onlat ta ti mauray mo kanya. Ito na ang araw na Kasano nga rod anak ko? Talaga patuluyam ti mapan. Wen ma. Rugi akon ngay process dagiti requirements. Sige anak. May samot dito nga rapahap ko. Ti admission itinagan ni Apo Diyos. Katangay adan na itod kanya kakundaway. Ikrap kon. Ang maanong sam nga ta? Idinto a living allowance mo lang ti itadakan ka. Sana parikot day ta. Saan mo't ngay ti amin naguntaway kat kwarta tinapatag. Anak. Kang runanti pa nagserbi iti Diyos. Ganiti pada tayo ng anak na. Saan nga ta agapulang itinagbanagan ti ayan ayat yu ti gapo na anak? Siguro. Na ito ti nga kastoy ti mapasamak. Tada plano ti apo kanyak. Sa bagay. Kan, saan mo't siguro ang malabos ti taba na?
Dumteng to siguro kanyak data. Dumteng aditay namnamaan. Girl, I need you. I need your love. Ay, anyat kinunam ti isang. Nagikat amang isuro ni Kristala. Juan Manong, Apay, adda sa bali a pagsarakan na. awan? Anya? Apay, gapulaan iti panagsina. Wenno, panangasawa ti kayan ayat na iti sa balay. Napuukawan tinamnaman na. Saan nga iti dayta? Napintas ni Kristala kin nakaturpos iti adal na. Ado dita ti sa balay. Adan tulat ta dumteng kin kwa na mas maikari Saan aday ta ti rason? No apay anay kari siguro akas ta ti mapasamak ken kuana. Tapno sumangbay ti sabali nga oportunidad. Anya dayta? Saan ko amaawatan ti isang? Ni Kristala ti ibaon ti kapilya tayo amang ibagi ijay Indonesia. Anya? Mapan-admission ni Jay Manong. Aya? Ay sus, makadaanon gayam iti sa bali a pagilian. Ay, mayat Kay makiasawang betun ijay. Anya, ay sus, mapan-admission saan kit di nga agsapol iti pakiasawaan na. Nayon na daytaan. Anya ti amom, no taga ijay ti kagasat na. Oh, maibagam aya. Awan kastaran takitjay, Uncle. Saan nagaputain sukat naktikayan ayat ko? Saan mo ay baga tigasat mo, balasang kaw? Uwan, ngam saan aday ta tigagarak ijay, Uncle. Ti pa nagsirbi kiti apo ti kang runaan. Ay, napintas na ita, anak. Ti tao, kasapulan na, ti katin na kunaynay. Ay, narigat, ti agbyag nga agmay-may sa. Uwan, Uncle, ngam saan aday ta tigagarak iti papanak? Ay, kita enak man, naglaklakayak abaraw. Iso nga ita. Ay, kaslaak pimpiman. Tila ibagbagayon. Adda kami matakakabagyan nyo kan kakaanakan nyo, Uncle. Ay, uray pa'y. Sa balilat tamot, ano, adda ti bukod a pamilya. Agpay so day tangem, saan nga rod aday ta tigagarak iti papanak? Saan kayong agdanag? Ado titulong yu kada kami. Day ta tinangnang runa. Tinulungan da kami iti panagadalmi. Ay, kat, anyang garod ngay. Kasdala ang tibiyag, anak. Awan mo't sa bale, pangipanak iti biro ko. Dahitan, isupay kit din ti saan yu anang asawaanan, ti panang tulong yu kada kami kan ni mama, nang paadal kanya. Iso, di kay madanagan. Saan amapan makiasawa ti gagarak iti papanak? Kasano anak ko? Agan-anad ka kumaijay. Wen mama, didak pa kadanagan. Ay, agsingsingput ka ijay, Kristala, anak. Wen Uncle, ore da kayo, gan-anad kayo ma. Ay, well, napigsapay laing daytoy uncle mo, uray no, lakaya ko. Di kayo unay ang barbarte ka. Ay, well,
O sige, sumra ka kon mama, angkal. Sige. Ag-check-in na kon. Ay, anak ko, gananad kay Jay, Umawag kan to no makadanon ka ni Jay. Wen mama. Ala, sige, mapana kon. Saan kay sangit? Didak pabalunan itilwa. Sige, tarabayan na ka kumati Diyos, anak ko. Kaya manak, nakadano nak dito'y safe. Uray ka no dito'y arrival area ti mang sukon kanyak. Naka-roaming ti cellphone ko. Malukatak ti messenger. Umawag ak ni mama. Ipakamok. Nakadano na kon dito'y. Tapno maksayan mat ti tandanan na. Ay na, naimbag man anak ko. Praise the Lord, ata safe ka nakadanon dita. Ngam orayot pa iti mang sukon kanyak. Ada kiti arrival area. Sige nga, Rod. Ano usam nga orayan, Wen mama, parang nadan to signal iti papanak. Baliwak to ti umawag. Alawan, anak ko. Adan ti mang sukon kanyak mama. O sige, umawag ak tumanan. Kasta bye. Bye. Love you. Bye, anak. Ay, Diyos ko. Tarabayam ko mati anak ko. Saan mo kumabaybayan? Tarabayam ko ma. Kan ipaayam iti agnanayon asalunat. Girl, I need you. I need your love. Kumusta ti biyahem, kabayan? Nasaya at mat. Makakitang laan. Talaga kasta. Siyak ti binaon da bishop, ta da biglaan na meeting da. Rocky, kunam datan. Kasta ka di. Siyak mating kristal. Agpada ni Ilocano? Juan, taga Baguio kami. Tagalaon yun, nakmet. Nabayaga ko na driver da bishop. Kasta ka di? Ngam no Sunday, siyak ti in charge ka dagiti ubing. Kasta. Angam agisuro kan sama iti school ti church. Diyak ka mo no church wano iti local school da ditoy. Uwansa, masapol da ka no ti English teacher iti dayja apagadalan. Ngam connected matlang iti kapilya dayjay. Tamay sa Christian school. Kasta? Ngam paragkunakmet, barigatan ka ijay. Ta sana makaawat iti English dagiti ubing ijay. Anya? Asadig tagaya man. Saan taan napupuutan? Gapot pa naging inistoryata. Alakat nasayat ano kasta anak ko. Ngamjak pa'y nakasalita ni Bishop. Ada ka no may meeting da. Agat husto pagin inanaam. Juan, kalkalpas ko lang nagmerienda. Kasta ka de. Amuyo, tagalaon yan ti driver anang sukon kanyak. Kasta ka de. Imbagman. Nabayag ka no dito yan ang driver ni Bishop. Saan ka nga rod amay kawa, tada ka ilyam? Oray da Bishop, mama. Tagapangkasin ng damatlaang. Di iso. Ngam, adan ay baga kanyak ni Rocky, si driver. Kat madanaganak. Taapay. Kasano ang makakinaawa tak dagiti isurok nga no saan damot ang makaawat iti English. Anya? Win mama. Kastati ko na ni Rocky, saan sa makaawat iti English dagiti isurok nga ubing.
Anya nga karamidag. Ala, ano sama? Damat siguro makatulong kan ka dita. Sige nga, Ruden. Bye, anak. Anyagay, napaut mati panagsarita yung kin Kristala. Ay, wen manong. Kahit kumusta mat ngay, nakadano na iti talaga destino na. Wen ka no, ngam adapay laang iti ayat na bishop. Kahit nasaya at ngarod, ano kasta? Ilokano matlaang kano tinang sukon kan kuana, kan uray da bishop. Ay, saan ngarod maikawa? Ay, wen. No ayan da bishop ti ayan na. Agam, kasano no inton mangisuro kadag iti ubing ijay, kat sanda kano makaawat iti Ingles. Ay, daitan ati parikaut. Masapol nga agpaisuraw kadag iti nadangan ijay iti pagsasauda. Intod bigat ka no ti panang itulod ko ken kay ti pagadalan na pangisuruam. Adayo ka di? Nakurang nga may sa oras ti biyahe. Anya, kunak no dito'y laang asidag. Saan? Christian school day jay, ngam sa bali nga ili. Nupay sumarunumot lang dito yung syudad. Kasta ka di? Ay, may purwakak gamit isulsulinak. Una yun ta sulusulinak. Sana ka sa ti awag tayo iti nasolidak a lugar? Wen, ngam saan mata nasulinak day jay? Tadamot kuryente ijayan. Nasayat nga rod no kasta. Narigat na awan silaw. Tas sulinak atalagan. Ngam nasing pati tao dito ay Kristala. Awan pa agtatakaw kan aggugulo. Wano agbabartag di takalkalye. Ay, nagsayaatin no kasta. Kan naingat ti panakakontrol ti droga dito ay. Kahit ko asawan, nadagsen ti dusa dagiti matiliwan nga aglaklako. Nga ure agusar lang iti droga. Nasayat ano kasta? Sana kasi di lugar tayo. Nalo kay tilintag, maipapan iti dayta. Nang runa ko nam no nangato at tao no opisyal ti involved. Nakapuyam laang, Jake. Anya? Nagkatkadwa kayo pa'y anang isuro. Di mo nga siniglatan. Unay mo't ta siniglatanan. Madimot no alak iti dinudursok. Sa bali ti kayat ko asawan. Rinengreng mo kumaa. Akan may sa adamot boyfriend na? Anya kuma? Siguro. Talaga na ituding asaan kaming agkagasat. Agsublipay mo? No, saan ang makabirok ijay? Nga ta? Napintas ni Kristala, Aurora. Saan nga dayo? Nga duti ag gusto kin kwa na ijay. Awan niya, Kristala. Nakasagana kan? Itulod kan? Wen, Rocky. Saan ka matla nga makapababawi? Adak dito yan. No kasta nga rod. Kabalak. Ngore kasanot kinarigat na. Sa bagay, kastag matidi. Kan may sa. Amok asaan na kabaybayan ni Apo Diyos. Wen, mamati ak adi nakbaybayan. Awan niya, Kristala. Nakasagana kan? Itulod kan? Wen, Rocky. Saan ka matla nga makapababawi? Adak dito yan. Kabaalak ma, nga ta. Uri kasanot kinarigat. Sa bagay, kastag matidi. Kan may sa. Amok atarabayanak ni Apo Diyos. Amok adinak baybayan. Wan mat kati Ti Diyos ti kamang tayo. Di na tayo baybayan basta saan ka asumina kan kwa na. Wen, Rocky.
Mamati akpay laeng ani Apo Diyos ti makamo kada tayo. Basta ikamang tayo kan kuana, ti amin na plano tayo iti biyak. Wen, kung nga rod, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Husto dayta. Isungaron nga adda kada tayo ti agtignay. Buyugan mo ti Apo babaan ti panagkararag tayo. Wen, Kristala. O niya, agpakadakan kada bishop na mapantan. Agururay ang dagiti agasawa sang bayan. Kasta ka di? Agasawa dagiti sang bayan mi jay. Principal iti pagadalan ti lalaki. Oh, kasta gayam. Wen, saan ka ngagdanag? Nasingpet da. Amula una da bishop dagiti agasawa. Nasayat nga ron no kasta. Saan kanto amay kawa? Duduan dagiti agasawang agkabkabalay. Taddan asawa dagiti anak da. Kasta? Iso amaragsakan dalakit di. No adda kadwada. Naruna ta nasingpet ka. Ah. Kasano nga ibagaman na singpet kat italaan nagam mo ta. Wen, ita ang makita ka. Ngam, panagkita ken kakit na singpet. Oh. Okay. Agyaman ak no kasta ti panagkitam kanya. Wen gayam, anya mo ti trabaho medyo Pinas. May sa ka maestra iti church school. Oh, awan nga rod parikot. Ta isumot lang ti trabahong iti papanam. Nakaululimag ka bayat ti panagbiyahe ta, Kristal. Pasensya kan, Rocky. Pampanunutom ka diti imbagakkan ka, may ipapaniti panangisurum ka dagiti ubing, asaan ang makaawat iti English? Wen nga rod. Saan ko nga mo no kasano amang rugi akas pangarigan? Kano, kasano amang kapagbayagak? Saan na bale? Tadamat ti principal amang bayabay ken ka. Wen magkiti ah. Ken sigurado, at daitad na kadwa mamaestra makawat iti sauda. Aging ga iti saan ka ang makasuro iti sauda. Wen, kat, siguro, saan dakmat nga tanga ibulos latan nga awan kadwak. Makitan to ah. Anya nga ron, uray no kasta, agano sak, aramidet ti amin ang kabailak. Wen, talaga kasta. Kensan ka ngagdanag. Nalaga nga adalen wenno maadal ti sauda. Tadadag iti agkakaarngi abalikas wenno sa utayo iti sauda. Kasta ka di? Wen, patsi ka makaadal ka adagos. Agpaisuro ka iti principal. Kapilitan na kasta. Ken kasi tinakunak. Adawat siguro iti da kadwam for the meantime. Neh, adatamat gaya man iti ili nga umayanta. Ah, dito'y ka din? Wen, saan mat nga iso tinakurapay nga ili? Ken saan mat unay anaduras? Sige, agdiretsotan iti balay da principal. Siya ni Mrs. Bukit, asawak ti principal, ni Ahmad. Yes, ma'am. Isugayam ni Ma'am Cristala, manipod Pilipinas. Ti English teacher amang isuro iti pagadalan nyo ditoy. Hello, ma'am. Nana Enda. Yes. Kastalatan di awag yung kanya. Maragsakan na kamakama kada kayo. Kasano, Nana Enda? Oraysan ko nga orayan ni Sir Ahmad. Juan, okay lang. Siya kunti makamukan, Kristala. Oh, kasano, Kristala, mabati ka na. Abda ngamin pa panakapama na makasubli aki dya kapilya. Wen Rocky, katagyaman na. Aganat ka. Thank you. Sana bale, nadawayak, sarungkaran ka ditoy. Girl, I need you. I need your love.
dayto ti kwarto, Kristala. Agyaman ak, madam. Ano? Saan nangawagan iti madam? Kay kayat ko pa'y ngawagan nak iti mama Enda. Mama? Adangag pa iso anak mi. Ngam san mi idan akadandan na. Dadan pamilyada. Kasta ka di. Dagda kami latan ken amad kagdandan na. No pa'y pasaray sumarong dagiti anak mi, kan apo mi. Kasta. Iso ata nga isika ti kadwa mi ita. Ibilang na kami a parents mo. Tangay, adayo kay di pamilyam, iha. Agyaman na kiti kinaimbagyo. Nana, mama. Agyaman no ibilang na kami matanagan nagkan ka, Kristala. Pakaragsakak launay dayta. Ala. Ipapabalay mo lang, iha. Ibilang mo ti bagim asaan asab sa bali iti daytoy abalay. Naimbag kayo unay? Kasta kami, iya. Uray na kurapay lang ti biyag mi. Pasang bayan mi anasaya at dagiti sumangbay. Ay, kumusta matan anak mo day, tisang? Ay, nasayaat ka numat manong. Adan iti lugar a pangisuruan na. Nasayaat, ano kasta? Ket, nasayaat ka no dagiti nagdagusan na nga agasawa. Kasta ka day? Dudua ka no dagiti nga agasawa. Ket talalaki, isu ka no ti principal iti pagadala na pangisuruan na. Nasayaat, tadikat nakakaasimot itay. Sakat, italaan nga madayaw. Saan mat nga tamanong? Patsik launay asaan abaybay anti Diyos. Unmet kit di Idi pa'y laubeng. Nasidagay iti Diyos ni Kristala. Ay pudno day tamanong. Sipud pa'y adan nakam na. Di na kaya't tilumangan amapan makiservis tunggal Domingo. Kasta talaga? Adan iti dumakkel. Isupay kat din ti magdagdag kada kami na amapan makiserbisyo. Kasta, no naisigod iti ubeng, ti panagdayaw iti apaw. Ay uwan manong, itugtugot na aging ka iti panagdakkel na. Saan na amalipatan da ita? Uwan, ading kao. Iso masapol nga ubing pailaan. Nagiti anak, ipasagapsap kadakwadan, ti panagbutang kan panagdayaw iti Diyos. Iti kasta, saan da maiwawa, akas kadagiti dadumang agtutubo ita. Ay, dahi tamat ti dayawag iti kaanakan niyo, kandag iti kakabsat na manong. Managbutang da iti Diyos. Nagatan kayo matgayam iti morning service, Nana. Ay, wen basang. Ket, kumusta man ni Kristala? Saan kami pa'y nakapagtyan? Day lang isasambot na itiyay. Kasta ka de? Wen, Nana. Siguro, makumigom itan iti panangisuro na. Siguro, Sana bali. Mairwam nanto ni Jay. Wen matkit di, Ang padasik tuman akatyat no rabi Excited akmet makaamuno niya ti kasasaad na ijay. Ay, wen Makaikaw matikawan akadwami. Nasayat matkit di ka no, dagiti nakidagusan na. Agasawa ka no, kan principal pa iti pagadalan na pangisuruan na. Nasayaat nga rod ano kastanana. Ang mga numaragatan kat kayat ng tagawid adi na oras. Ay, daytan Sa bagay, nagasa no mismo abalay ti principal ti pagdagusan na.
Dahito iti classroom mo, Kristala. When, sir? Ket ano sambasit na gini pupil mo, nadasulsulpeng da. When, sir? Angam, kita knuad da may assign ko akadrom ditoy. Kumaa, sir. Kasano ko mga kikinaawatan kami no saan da makaawat iti English? Dahita tinakita ka parikot. Angam, saan ka ngagdanag? Kasaritak ni Inda. Isuro na ka iti dayalik pinitoy. Uray bisik lang ang makuna. Dakila pagyamanak no kasta, sir. Okay. Kas kaninda. Nuada tayo balay. Awagan naglatan iti pabaamad. Sir, Dagdag kami ngagdindin na tadan bukod na pamilya dagiti anak mi. naibaga kanyak dayta ni Mama Inda, sir. Iso nga ibilang da ka asaan na sabsabali. Kat ibilang da kami mata na kas may kadwa na ganakin ka. Tagay adayo namat ditoy. Pagyamanak unay ti kinaimbagyo, sir. Yes, ihang. Awanan niyaman na. Sige, umay ka. Yamamu ka kadagiti na duma teachers. Kan dagiti agbali na pupil mo. Girl, I need you. I need your love. Rocky, Hello, Kristala. Kumusta kan? nasaya taklat ta dito, oy. Nasayaat nga roto kasta. Wan gayam, saan ka di pangimawag ni Bishop kan ka? Saan pay? Apay ka di? Sukunan ka kanon malam na Friday, kat maturog ka dito ay. Dito'y ka kanong ag Sunday service. Ay, kasta ka di? Tapno maliwliwa ka kano. Tane, may kawakan samet. Okay lang, mat. Naanos ngamin kinasayat dagiti agasawa kanyak. Kasta ka di? Kaya't nga ruta mamakan papatiyawag ko kadakwada. Nagsayaatin? Wan, iso ang mababain na. Amo ma, talaga kasta ti kaaduan dito Indonesia. Kaslamat lang kadagiti adwa kailihan tayo. Adala ang parikot. Oo, anya dayta? Dagiti pupils. Kurang na langan makasangit ha kitay aldaw. Kasta ka di? Saan ngamin ngay may ti maestra kadwak a binili ni principal? Oh, kat, anya tinapasamag? Kinat katawaan dak ta saan da maawatan ti isursuro kadakwada. Jakmat maawatan ti ibagbagada. Naibagam ka di kan principal yo? Naibagak. Iso amin na lang nga language lesson ko. Gusto ka? Kuna ni Mama Inda, isurpresa ka nung kadagiti pupil ko. Tagsao-sao da iti dakas kontra kanyak. Ong takida, mabaan ti sauda. Correct. Kat no amom dun ti sauda, numaawata mon kan makapagsaukan, agsardeng matlang dagi jay. Sapay kumaata kasta. Iso nga agpamiting ka nun ni principal kadagiti naganak. Yam amona kado kadakwada. Kan ibaga na, abagbagaan da dagiti anak da. Tapno, makasuro da iti English. Oh, nasaya at ta. Alang nga Roden, amo ka na banog ka. Kaya't ka lang nga kumustaan. Agyaman na ha, Rocky. Sige, bye. Bye. Ay, baglakit din tada ni Rocky. Nagboring kat kuman. Awan pa'y makasarsarita kung ano kastaan nakaturog ang tiagasawa. Hello, Madam Cristala. Kumusta ka ditan? Hello, ma'am. Okay, mat. No pa'y makaikawa. Sa bali dagiti ubing dito eh. Saan akas dita? Talaga akasta. Nga mayroon kang tumatlaan kadakwada? Awan ko mati parikot no maawatak ti sauda. Kan no maawatan daman ti sao.
Daitang agpaiso ti parikot Ngam isursuro dakmat kit di ti pagsasauda ditoy. Di mayat. Mismo ati asawa ti principal mi nga kimbalay ti pagdagdagusak ti mangisursuro kanya. Nasayaat nga rod Ano sa ma'am? Talaga akasta. Anya pa nga rod. Sige. Baliwan tanto manin ti agchat. Sige agyaman na kiti awag mo. Wen. Bye. Jaknam naman nakasto ti karigat dito Awan ko mati problema. Maano saklat ako maoray sulpang dagiti adalak. Basta maawatak ti pagsasauta. Makapagkikinaawatan kami. Ni-check ti mong awag. Kanya nga tama tibag ka na. Jak sungsung-batan. Inton maminsana nakasaritak. Sana bali? Ada internet ni principal. Mausar ko to cellphone ko iti anyaman nga oras. Nadaak dito'y balayta. Inawagak baban iti messenger. Ngam di naksinungbatan. Ang mga na makaturturogan Nabanog nagisuro. Kasta nga ta? Uno, talaga di kahit asungbatan. Saan ko nga amo? Naibaga na kanyak, medyo narigat ti trabaho na. Saan na nga agkikin na awatan kadagiti pupil na. Day talaang agpaiso ti rigat na. Siguro masursuro ng tumatlaang ti pagsasauda. When matkit di Kat, kasano? Talaga ka di? Saan ka sumuko? Saan, Aurora? Ituloy ko ti agrayo kinkwana. Inawagak, babaan iti messenger, nung di naksinungbatan. Ang mga na makaturturogan nabanog siguro nagisuro. Kasta nga ta? Wino, talaga di nakayat asungbatan. Saan ko nga amo? Naibaga na kanyak, medyo narigat ti trabaho na. Saan da nga agkikinaawatan kadigiti pupil na. Day talaang agpaiso ti rigat na. Masursuro ng tumatlaang ti pagsasauda. Huwag matkit di Okat, kasano? Talaga ka di saan ka sumuko? Saan, Aurora? Ituloy ko ti agrayo kinkwana. Uwan Ipariknam kan ipakitam na tati concern mo kinkwana. Nga awuray ada iti adayo kan saan nakaunay ikaskaso. Wen, ay ayatek launay ni Kristala. Ngumno talaga di naktulat tamaayat. Kalpasan dagiti aramida ka panangipanagnak ko. Iti panagayat ko. Awanan ti maaramidak. Wen talaga akasta. Awagam tumanan. I-chat mo when i-message mo. No at-chat back, nasayaat. No saan? Awan mabalin mo. Kang runaan ti amin, basaan na when isin nga lang. Ni Rocky. Hello? Hello, Kristala. Kumusta ka ditan? Nasayat mo't lata, oray makaikawa. Nang ro nakadagdi pupils ko. Talaga, kasta. Wan gayam. Sukunan ka masapa inton bigat. Kasta ka di. Sige man nga ron. Aglabakitan, maibilag lang basit inton bigat. Ano, ibalaybay ko latan dito linong. Sika Ngam na ibilag ko, akasan to ni Mama Inda. Sige, thank you Makita kat na dumot agiti pakipagna ng edam dita. Awan makunak kadakwada. Kat madlaw met. Nabidwa akong ngay may dita kat nakitak. Kan nalaing da pa amang sanga iri akas kata kayo Pinoy. Pagkapyan da ka ada agos. Accommodating dalaunay. Hospitable da.
Wen, nang ronakin ni Mama Inda. Ay, sus no labsam ti agsarita. Nalablabas pa yung anak ti pangibilbilangan da kanyak. Kasta ka di? Ispoil da kadakwada ko namsa. Aya? No makariinga kiti bigat, nakasaganan ti nakadadang adigos ko. Mababainak pa yung arod. Isunto pa ilati agtimpla iti gatas ko. Nagtungo da kan? Mababainak at talaga, Rocky. Ngaman niya nga rod, isuda mo ti mangibagbaga. Maasyan da kanu kanyak, tamabambando ka kiti eskwilaan. Sa bagay matkit di Sapay, nagsusulpeng mo tagati pupils ko. Aon gayam, kumusta ka maten? Adun tinasuro mapagsasauda. Wan, iso sanda ka basta masutilitan. Nasayat Kana mo, adadwa pupil ko na dagkat unay kanyak. Maayatan da? Wan, iso dati tutor ko iti pagsasauda. Malaksid kini Mama Inda. Wow! Isurok to man dagay dyan ngobing iti English. Tapno makalamang da kadag iti kaklase da. Maya tanong kasta? Sige, amang ano nakaistorbuak kan. Kaya't ka lang kumustahan dita. Amok tirik na ti awan man na makasarsarita na dita. Sige, agyaman na kiti oras. Bye! Nakanano sa talaga ni Ragi kanyak. Isagana kung dagiti labahak taglabakon. Kung ni Mama Inda, o sareklat at washing machine da. Oh, Diyos ko, naggasa ta ka na kaumay ditoy. Kanaimbag at tao, dagiti pakipagnana edak. Apay dagita, Kristala. Masapa ka na usukunan ng ni Rocky inton bigat. Kasta ka di? Paspasukon na kano ni Bishop. Iso akin nunak. Aglaba akitan. Ipalaybay ko lang hindi tapatagwab. Okay. Ihangar mo ditan. Nasyakton ti mangibilag inton bigat. Ala, Iha, don't worry. Syakto pa yan ti mangakas. Awan rumba nga pagdanagam. San ka ko mangagpapain? Kan ibilang mo ti pagkim asaan asabsabali kata kami. Agyamanak. Uri adayo ak kadagiti dadakkel ko. Kasla dadalat ta iti sibay ko babaan kada kayo. Girl, I need you. I need your love. Umay kano alaan ti driver ni Bishop inton agsapan ni Kristala. Wala. No makaliwak sa'y mo. Wala. Aglablaban sa'y tay. Nangikuti ogor ti washing machine, Inda. Wan. Ilabana ka nun. Kat sana bali, tasyak tulatan ti mangibilag ko nakmat. Iswa. Masya nakbat kan kwa na. Amok no kasano ti Riga ti agisuro. Nang runa kadagiti pasaway ngoping. Naimbagit di doon tinasursuro na apagsasauda yo. Wan. Tamalaksid kanya ka mangisursuro kan kwa na. Ada dua a pupil na mangisursuro kan kwa na. Isuro na matanida iti English. Sanda na basta makapagsao iti dagas, adi na mauawatan. Husto ka. Kat nasingpot ni Kristala. Madlaw nagtaod mo't itinasaya at a pamilya. Wan, isumot tinadlaw ko, Inda. Doadala ko mapay baro nga nagta. Kayat ko ni Kristala nga agbalin nga asawa na kuma. Nagsapakan nga imawag anak ko.
Adda ka di parikot dita? Kumusta kan? Nasaya ataklat ta mama, awan pagdanagan nyo. Sa anak-anak kaawag itirabi tayin ka maakam ko din naglaba. Sukunin na kami ti driver ni Bishop. Kasta ka de? Ngam inhanger ko latan, dagiti linabaak. Ninto ka nun mamainda, ti mangibilagin ton madamtama. Ay, nagsaya atan no kasta? Uwan nga rod. Ibilbilang da ka nung nga anak dan. Maalang nga rod anak ko. Agsingsingpet ka dita. Uwan. Ganda kayo, kumusta kayo matan? Ay, nasaya at kami mat, anak ko. Agin nanos tayo langan Anya nga rod. Kas kanya, sa kon ati iliw. Oray ka saan lamang min anong agtulit ti oras ka naltaw. Alawan, anak ko. Katagan-anad ka dita. Wen, mamang. Sige, baliwak naman ti umawag. Ag-message sakto lang. Ninto na da kami hidiayan ni Bishop. Katni, addan ni Rocky, emang sungkon kanyak. Bye, ma. Bye. Kumusta ka numat ti Kristala? Ijay, tisak? Ay, nasaya at kanumatan, manong. Ay, mayat no anya kite, tinakapampanunutan na anapan iti adayaw. Awan mat nga rod sweldo na ijay. Arapaap na nga rod ti admission iti sabali a lugar. Ti agserbi iti apo. Kanti mangiwaragawag kadagiti sasauna. Awan mat sweldo na. Kasano dayta? Ay, saan asweldo ti kang runan nga inalmanan na manong? Ngamkit day, ti makadanon iti sabali a pagilian, sa dino ket makapagserbi iti Diyos. Ay, ket isu Kastamat na kayat na ayaw-awan ti sakit tinakam na iti napasamak kadakwada iti kaayan-ayat na. Anang asawa iti sabali a babae. Ay, duldog maday day a lalaki Kanti may sa pagsakitan tinakam na, kat best friend ba ni Kristala ti babae. Ay, kat tikit demat babae Amo na lang nga rudan, akaayan at tagayim na. Tinutupan na pailaang. Talaga siguro akasta tinaituding ang mapasamak, manong. Eh, sa bagay kit dibat Ada na yuret aga sa titunggal tao, ako nada. Agpaiso dayta. Ang madimat ti kasta agawang pailaang ti para iti sa balay. Matkit di Sana balay no sandang agayam. Makasarak tumutla siguro iti adayuan na say-sayaat. Gam iti da ijay alalaki amang lilipot. Kan, pagimbagan na tanaman adagos ti ugali kan arame da ijay adul daw galalakay. Isut imbagak kan ni Kristala. Saan na asayangan kan pagsangitan ti kasjay aklasi ti tao? Masikong matgaya man ni Trixie anang isukatan ni Ryan kan Kristala. Aya? Dakkelin ti tiyan na. Kaano laeng day ti kasarda? Ay na, saan mo nga mo? Agdwa bulanan nga aginaw ni Trixie, idi agkasarda ken Ryan. Anya? Agayan ayat pala ang darayan ken Kristala, idi agde-date da Trixie ken Ryan. Sarampiting matgayam day di a Trixie. Best friend kun kunanakin Kristala. Ngam? Inagaw na gayam ni Ryan kin kuana. Kaasim at gayam ni Kristala. At dati amumi idi ngam saan mi akayat nga ibaga kin ni Kristala at dadadaelan mi ni Ryan. Sa bagay.
Aging ga iti maibutaktak ti amin. Biglang agkasaran darayan kan Trixie. Ay, nakapimpiman mo't ni Kristala. Nasa umon, Jake. Di nantumag ngamin amot agpili. Uwan nga rod. Adda ka nga ayat launay kinkwan. Sa balikit din ti inaklon na. Gusto ka, Aurora. Ngam, kasta ni ayat. Kunada nga rod. Narabak ni Gasat ken ayat. Kang runaan ti amin. Saan aragsakla ang ti kay papanan ni ayat. Adamat limdo. Girl, I need you. I need your love. Saan ka mat lang ang mautoyan iti biyahe ta, Kristala? Saan mat? Nasaan na kagdardaras? Ngay nayad ang agpatpataray. Siyempre, tinapatag makadanon ka iti papanam a safe. Gusto ka. Agistorya ka man mat iti maipapan di Pilipinas? Maipapan iti naibati mi dyan? Anya, nabati ngay bagbagam. Tika yan ayat mo. Ay, awanan niya. Intaray ti sa bali. Anya? Wan. Unay matten. Saan ka mamati? Nagduldugmat na itan alalaki. Insukat na ka iti sa bali. Iti day ta kinapintas mo. Anya kinapintas. Nalaanak nga rod. Iso nga insukat na. Anya nalaan. Isong hata, Angam no, siya, Kristala. Napintas ka. May kamano ako na nang ibagamit ti kastaragi. Si kapay lang. Uy, sumarting ka man dita. Tikit di pa nagmanayong ti kasikaswam. Amang ano saan ta makadano ni ti papananta. Anya mo tinagsaritaan nyo kini Bishop? Kuna na, after 6 months, maya ka ra kaya orphanage. Iti may nga ili. Ngam, connected man lang iti kapilya. When? May samat lang kadag iti project ti church tayo. Iso nga ijay iti maota destination ko. Ado ti padas mo dito, Kristala. Kaya't may saka nagasat. Gandayawag ti anos mo. Adak nito yan. Agano saka. Kang kinayat ko mat. Huwan mat kat di, Orekas kasano, makapagserbiak iti apo. Kat mabit lang mat ngaglabas ti makatawen. Wan nga rod. Nakatalo a bulan kon dito Si? Kunak nga rod adi mapupuutan. Ket agure lang iti siyam a bulan tinabati a BF mo. BF manan? Saan ka di ang mamati nga awan boyfriend ko a pinanawak iti Pilipinas? Really? Are you not kidding, Kristala? One month. Di ka mamati kanyak? Oo. Iti day ta kinapintas mo? Anya na pintas ko naman. Asus, nakudrapsan ti panagkita, maraki. Agparamid kan iti eyeglasses mo. Dalawag pa lang ti panagkita, Kristala. Ket ibagak ti pod na. Analada. Saan mo kumang ipapan kinadursok dito Ngem idi peladamo. Idi peladamo nakita ka. Nakayawa mo ti pusok. Ay, nagadulakit din. Adamot kasta aya. Agawid takit din. Amangan na niya pa iti makunada Bishop. Saan na ka nagpindot? At
sa palya kay papananti na limod pa ng palpaludip kanyak ni Rocky. Tiyan mo na siguro saan ko ang masipsiputan. I'm sorry. Nakasaram ti puso, itinaga ni Ayat. Marikrik na pa'y lang iti saam. Ngayon pa ay kanyak, ti lalaki ngay nayat ko. Ti lalaki nga awan silpina. Nagbalin kan anapatag kada kami. Iti uray nabiit payla ang apanawan anakadanada ka, Kristala. Ore siyak. Da kayo ti mangipapaay kanyak iti dungo, ti maipaay kumakanyak ni mamang ko. Kabayatan ti kadak iti atayo. Saan kayo to malipatan? Saan kanto kumamang liplipat, ha? Talaga saan kayo malipatan? Nasa ugayam kanyak ni Amad. Mayakar ka kano ijarpanates kalpasantin na mabulan mo dito. Kasati ko na ni Bishop. Ngam di ka agdanag. Sakbay nga agawin na kanya Pilipinas inton malpastimation ko. Sarongkaran kayo ditoy. Nadako mapay labaro kadagiti anak mi. Kaya't nakaamanog kangan. Kristala, ihang. Anya? Saan kanto kumamagliplipat, Kristala? Talaga saan kayo to malipatan? Dasaw kanyak ni Amad. Mayakar kay orphanage kalpasantin nam abulan mo ditoy. Kastati ko na ni Bishop. Hindi kay agdanag. Sakbay ngagsubliya kaya Pilipinas ton malpastimation ko. Sarungkaran kayo ditoy. Nada kumapay labaro kadagiti anak mi. Kaya't da ka amanog kagan, Kristala, ihang. Anya? Adamat asawa da aminan, iha. Makaiso makitidatangin ba kayo, Mama Inda? Ibagakan ka tipod, no? Kristala, iha. Saan ka akas kadagit imun-un na kan ka nga inalada amad anang isuro iti pagkadalanda. Adayo nasingpat ka ngam isuda. Kan naasidag tirik nami nga agasawa kan ka, Kristala. Agyaman ak unay kada kayo. Nakasaysaya at nakadungdong mo kayo kanyak. Naki-English service kayo matgayam, Auntie Tisyang. Ay, nay, basang, si kamat gayam. Uwan, Auntie. Kumusta man ni Kristala? Ay, nasayaat ka numat. Saan ko ang makachat ngamin? Anda ko maibagakan ko na. Kasta ka de? Anda ngamin na idanon kanyak. Saan at chismis na ito'y Auntie? Kaya't ko lang ama-ama ni Kristala, tabarang numabang aran. Anya? Uwan, Auntie. Amok amarat sa kanday jay no maamuan na daytoy. Uno, da kayon tunti mangibagakan kwa na. Nga ichat na kwino. Pahapyawan yung tulaangan nga ibagakan kwa na tinaidanon kanya. Anya ka di dayta, Aurora? Kastagayam. Uwan, Auntie. Ulitog saan at chismis, ngamkit di isot na idanon kanya. Anyan? Sigurado, amaragsakan ni Kristala. Ganaban ako na siguro kung Trixie. Narigat matkit di ti agiruruman. Siguro, deserve na laang tikas jay. Tadi na pinanunot ti kinasingad da ka ni Kristala. Puno, Auntie. Narigat nga idawdawat tayo ti saan anasaya at abanagan, ti uray mako na akagura tayo at tao. Ang maminsan, isumat ti makabangar itirik na ti tao ang napasaktan. Nasaysaya at mutlaag no italag tayo laangan iti apo ti amin. San ka day? Mamati akmat iti dayta, Auntie. Ngamkas iti nakonak. Makatulong tumat dayta no maminsan iti tao ang nasaktan. Siguro.
Sige, auntie. Agur-ura yung damama ijay lugan. Sige nga rod, Aurora. Regards laangan ka damamam. Wan, auntie. Panawan kayo pa ditoy. Ay, anyalakit din ni Aurora. Saan chismis ko na nang... Ay naapaw. Di pailan nakaadayo dito'y kapilya. No anyaladitan tinais-istorya na. Kasla saan abalasang? Kunak no nakaturog kan, anak. Saan pa eh? Kalkalpas milangan nagsarsarita itay ken Mama Inda. Kasta ka day. Ay, ada ngamin nasa uni Aurora kanya kitay nalpas ti service. Anya man inday ita? Darayan ken Trixie kanoa. Anya ti may papan kadakwada. Sa anak interesado, Mama. Awanan. Awan bibiyang ko kadakwadan. Denggumpay Kayat laeng met ni Aurora amam daytoy. Tapat yan na kano amabangaran ka. Anya dayta? Ada kano nang idanon ken kwa na akanayon kano nga agap apa ita dagiti agasawa. Anya? Wen anak. Dandani pa'y met nga rudan aganak ni Trixie. Tagayam, manubulanan jay sikugnay di nagkasarda. Anya? Sigun pa'y ka ni Aurora. Talaga sinulisog ka no idinitrix ni Ryan. Aging ga itinagbunga ti pan nakalipat da. Kasta ka di? Kaya't naasawan, adda pa'y la relasyon yu idi ka ni Ryan. Addan mapaspasamak kadakwada. Mamang, nalpasan dayta. Saan na napatig kanyak dayta? Ay, dayta ka no ti kanayon da pagapaan. Ta saan ka no anitrix ti talaga nga ayatan ni Ryan. No diket sika. Houston, Mama. Sa anak ang mamati ti daytan. Tano ay ayatan na. Uray kasano pa ya panang sulisog kan kwa na ni Trixie. Wano asino pa di ta babae. Linabanan na kumatirik na na. Alagat na saya at wait no saan mo napanpanunutin dayta anak ko. Wen, Mamang. Inino to na maililiwag ko tinapasamak kanyang. Tilang makunak. Dayta siguro ti gasat dadwa. Ta saan lang amay sa ti ayan ti basol. Basol dadwa. Wala. Sige nga rodan anak ko. Maturog kan. Adda pa'y klase muno sirrek mo inton bigat. Agan-anad ka akanayon dita. Bye. Bye, Mama. Ay. Agyaman akmet no inino ta na may liwliwag ni Kristal at tinapasamak. Tapno inton sumangpet. Nalag-anan tirik nana. Girl, I need you. I need your love. Narigat di akilunod. Namday di siguro tigasat na gururay kadakwada. Agpada ta, ngawan manaknagan ta. Gaputa sinulisog ni Trixie, pinasulisog natin ni Ryan. Kunak lang arutan. Awan na saya ta pagtumpalan ta. Tagpada ta anang loko kanyak. No saan na nasaya ti pagbanagan ti relasyon da? Saan ko aparikot tayo ta? Ngam na da plano ni Ryan nagsubli kanyak. Nung ka, saan kun akayat? Naibagam day takin Kristala? Saan? Ni mama natin nakasarita kiti kalmat. Kasta ka di? Kaya't kulaang mo't amabang-aran tirik na ni Kristala. Numaamuan na asaan anasaya at ti mapaspasama kita kadarayan kan Trixie. Maragsakan nga ta.
Mabalin. Siyempre. Isulat ta tinagbaligi. Tasaan nga agnanayon tiragsak darayan kan Trixie. Sa bagay. Diyak pa dyan, saan ang maragsakan, Jake? No saan ang nasaya at ti mapaspasamak ita iti estado da Ryan ken Trixie. Amangan, no kayat ni Ryan ti agsubli ken Kristala. No adaman bilang, saan ko apat yan? Akayat pa'y ni Kristala ti panagsubli ni Ryan. Kasla, awanan sa bali alalaki no kasta. Sa bagay. Kan amok ni Kristala, managbuteng iti Diyos dayjay. Saan nakit nga agbalin ang may salaang akabit? Pauray sina bilang darayan kan Trixie. Kabit latta ti kayarigan ni Kristala. Wenmet kit di Awagan man kit di. Ay, anya, kumusta mo ti panagrayom? Na minsan pa ilangan nakapag-video call kami. Busy ka no? Ken mayakar man yun iti mabiit. Maiyakar? Isumat ti kunana. May pan kano iti orphanage a connected matlaang iti church. Ay na, ano sakti agsao? Ay kat ganaban na ako Manong, Day ta tinaganap na anangagaw iti kukwat sa balay. ngam, kasla saan matunay ang napatid ka ni Kristala at ay taan na amuan na? Ay, kasday laeng ti amaw. Uray kasanok kinasing pa, ti may sa tao. Amaw nga addarag iti kaunggan na. Ay, sa bagay Imposible asan amaragsakan makamu iti dayta. Ada pa'y lagayam relasyon darayan ken Kristala ide, luklukod dan. Iso kas iti kunak ti sang. Uray saan arumbeng kuma nga ibagak pa'y daytoy. Ganaben na. Manong, Nupod no dayta. Awan na saya at apagtungpalan da. At amangan no agsina da pa'y inton agangay. Nang rona no kabilan pa yun ni Ryan day di at Trixie. Kung nakamaturog ako, dapat nagam umawag. Ni Rocky. Apay nga ta. Hello, Rocky? Good evening, Kristala. Good evening. O niya, nagapagpagadakan ka papakan maman? Ha? Saan ka di asukunan kaninton bigat? Ay, wanan niya. Ay, awan mo tanit ipanunot ko. Before lunch, at hakon dita. Nagsapan. Wana? Ada pa'y program nga ni J-School. Anya? Ada Thanksgiving party ngayon sa gana da principal kan dagiti teachers. Sakto nga rod Makipanganak ton. Joke. Wanan niya. O sige, apag iso. Farewell, wana despedida party ka no. Send off para kanyak. Nasaya ta. Kasta ditoy. Wan nga rod. Oray inim laabulan ti kadak ditoy. Naasidag da kanyak. Kan kastahagmat kadakwadan. Wow. Ada ababa program amaaramid. Ada ka numat ag-perform kadagiti pupils ko. Kas pagyaman da mati ti kaadat na sursuro da kanyak. Sige. Kayat ko nga atendaran. Oray masapsapak nga rod ngumay. Ipakadak kan bishop. Sige, sikalat ta. Sige. Good night nga rodan. Bye. Bye. Kasla kaano lang dedi sa sangkot ko dito Indonesia. Ngam kalpasan ti na maabulan ko. Nagudwan ti mission ko dito Oray kas kasano. Amok.
Adamat na itulong ko kadagiti adalak. Mano agrado dagiti insuro. Nagpipintas mati feedback da, idi agangay. Oray ni principal mismo. Nagsayaat dagiti magbaga na kanya. Oray ti asawa na. Ado ka no tinibagbaga ni principal may papankanyak. Ano mabalin la kuma? Saan da ko napalubusan na pumanaw? Aging kaamalpas ti panagtalinad ko dito Indonesia. Ay, saan mo't karot ang mabalin nga i-extend? At dapay sa bali agkul ko, akayat ko aragpatan. Girl, I need you. I need your love. Thank you very much. Thank you for everything, sir. Saan kung to malipatan tinsagot yung kanina? Nagdakkel nga minti na ipay mo dito pagadalan. Bayad ti kadamitin na mabulan. Sir, Iswad deserve mo dito nga award. Malaksi diti dito certificate. Anarusam lang ti basi tagatad an ormi. Kas na yung tinigalo mikin ka. Kentanda tinimpuswan na panagyaman mi, Kristala. doon dati rubang nangagyaman, sir. Awan sa bali no saan asyak. Ngamin, bali inadakdak ka sa anak. Naimbag kayo unay kanya. Agyaman kami madking ka. Tauray kas kasano. Imparik namat ti kinapatag mikin ka. And once again, God bless Kristala. Aray ti next journey dito Indonesia, kan dito'y lugar mi. Mapan kami, Mama Inda. Saan kayo to malipatan? Naimbag kayo unay. Agan-anat ka, kan saan ka makaliplipat, ihang. Uwan, agtalinad kayo itilagip ko, iti kaunggak. Agiyaman na, kiha. Kas pakalaglaki pamkanyak. Kada kami kinabad, awatom kumaday to'y. Huh? Kahita? Wan, kanday to'y asopre. Dayto lang, tinanong mo ang maipabalon mi kan ka, iha. Ngam, Alan, Kristo, saan mo kuman napagkadkadan tinanong mo asagod mikin ka? agyaman ak unay kada kayo, Papa Amad. Mama Inda. Agan-anad kayo kumamat. Tarabahin na kayo kumahan ni Apo Diyos. Oh, nakaadayutan iti lugar na nagtalin na Adam itin na mabulan. Ngam, manartara igid pelang dagiti luwam. Rocky, Nakitak ti kinadungo dagiti nakipag na Adam magasawa. Kastama tun dagiti manursuro ka dagiti pupil mo. nakasaysaya at da, Rocky. Kan, nagbalindan na napatid kanya. Aurikas di kabiit ti panagtalinaad ko ijay. Ngam adapay mat dagiti agur-ure manankan ka. Sabali manan apan nakilangan ka na adjustment. Pudno dayta. Ngam oray no kasta. Saan mat siguro nakasididamok dito eh. Kan damo ang makamit ko dagiti pupils ko iti dialogan. Adu mat ti amok iti pagsasauda, maawat akon. Husto ka. Basit lang ang adjustment. Wen. Talaga jak magawidan ti panagmakit ay. Jak nam namahan nakasjay ti sagana dapan ng palubos kanyak. Huwan nga rod.
Abak mo pa iti may sa superstar. Oh. Anya mat dito ng ibagbagam? Anya ang superstar? Talaga met. Naiturong amin kan katiimatang da. Nang ro na i-deliver mo ti farewell when no pamakadang speech mo. Ken speech ti principal. Wen. Kat pulos nga wan pa nagbabawik anak kadahanon iti dadya lugar. Ti pan nakidenak kadagijay a tao. Ngem, awan ka din ti sa bali, kasla nagbalin anapatagkan ka dito eh. Ha? Oh, api anak higtot ka, Kristala. Saan mo ka di amasumbatan, tiin bagat? Girl, I need you. I need your love.